York, samo za Nino Sinner smo šli v New York, ne, VPK in mi, smo šli v New York, ne, takole je posnet to ulico, le, svet čakamo pičke, ne, pičke so vse iste kamenjarke in zdaj mi čakamo pičke. Halo, a bomo posnelke? Super je, če joka, to je vse del scene. Daj, si se van. Si se van. Ok, a smo. Sam da si misliš dobre pičke, nič začmi, nič ne treba. Ne, samo ono, tako in kukar... Ja, to rabimo, pecam, ne obav. Aha, okej, pa tu samo kaj, to. Ne, kje je ven? I pazi, kamera, akcija! What? Ja, zdaj sem ti rekel, to je ven, pa si rekel obav tu pizda. Obav tu pa ven, zdaj sem ti rekel, ti pa ne, pizda. Ja, šla pizda, sem šla obav tu ven, stari, kaj? Dajte še dva ruka na avto! Šina, no, ej, nimamo časa. Zamujaš, ne, pa daj čupo si poprav. Daj čupo poprav, kje je kakšna maskerka v tem svetu, pizda? Ja, mislim, bo to najbolj top ever, ne. Tokle me še ni zebal. VPK pa RTV Slovenija. Alo, ženske, sem, no. Čakate, da oni zaopajo z bako, da 3, da se 7 začnejo videti. Bomo rekli, 3-4 zdaj vse zamišljamo. Aj, pičeš. Kamera, akcija! Ne grem nikamor. Vam jasno? Jasno. End of day one. Zdaj, a lahko rečem akcija? Zdaj bom rekel enkrat akcija. Kamera, akcija! Delamo res Tukaj tvoja mami mislim, da to bi na televiziji take baterije govorili. Jaz bi govorili. Pa ide, eto, tako skupili se neki mladi ljudi. Pošto nisu imali radne akcije tamo 60 neke, pa jugo-nostalgični skupili se ovdje u Evropskoj uniji. Eto tako, i sad snimaju tu neke spotove, eto. Fino im, lepo im je što bi rekao naš narod, lepo.